iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-uray nga istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Amo ka na panlog ka na magmag na, Amelia. Kabaalam ka di pa eh. Abangan magbabawi kan. Kaslain baga matan nga agbabawi nga inayat ka, Fernando. Pilya ka talaga. Abangan no kasta ngagpaiso. Nagseryoso ka na nang ibaga? Naimatangam no kasano ti kinanumumi. Naulimag ti lugar mi. Malaksid lang ti uni lagi ti tumatayam. Awan sa bali na mangag mo. Awan pulos pa nagbabawi kasi murot kan ka, Fernando. Idi pa lang nga kinidaw ko kan ka nga'y pasyarnak dito'y lugar iyo. Kas makitam. Kasabaan kan kamaisan lagi ti maadi-adi akaturturudan analabsan ta. Aging ka nakadanon ta dito'y purok mi. Nagita ti pagtataudan ti pagbibiyag mi. Kasta ti kinano mo ti biyag mi dito. Inayat ko ti si Bubok kalaki na taom, Fernando. Uray ka sano ti kinakurapay mo. Saan aday ta ti tubang tapno ayaten ka? Makapabusog iti puso lagi ti mangmangikukin ka, Amelia. Ulitak ti saludsud ko itay. Kabaalam ka di pa iti magna. Saan ko asong batan day ta sa ludsud mo? Itay pa'y nga urayag nga ipatuldom ti balayo. Dinamag ko no kabaalam pa iti magna. Anay, sumangat ta pa iti day ta aturod. Sakbay ang makagteng ta iti balay. Mapaling nga iti dayto aguntaway. Nakadano nanda Fernando, kanamilya. Nagadung agar-arami ti anak ko. Pasik amin a professional. Narwam iti biyag dito syudad. Salpasan na, nakiayan-ayat iti tagalengdeng. Kita man lang ti maaramidan ti ayat ako nada. Hangam, saan to nga ta nga agpapaawi? Naglamis ti danomyo. Sapay lang naglamis ti panawan. Ay na, urayak lang ko ti marman. Ay, Nalamis ngamin ti puloy ti angin dito tapaw ti turod. nagadugayam amo yung iti aglawlaw ti balayo. Nagadu ti bunga da. Makapangpanganak iti prutas. Agi na nakapay. Ura ito na mumaluman nga agpuros ta iti prutas. Nag-iimang nga ti maturog dito anya. Aywan kayam. Anya ti awag iti dayjay natayag a bantay. Ay, dayta ti bantay bunton. No makatapaw kay ti dayta a bantay. Matanawagan ti sibubukal nga ilim eh. Ngam, kasla adayo dayta a bantay. Talagang adayo. Oh, no kahit mo ti makainan na itusto. Sumrek ka dita kwarto. Amelia! Fernando! Simbangpat kayo gaya man. Sinukon ko ni Amelia dito balayo na Carmelita. Isublik mo't lang ka na kayo asibubukal. Kasla imagine nagpailang ijay lugaryo, Fernando. No mabalin, agsubli tamat lang ijay. Ha? Anya? Nakaragrag sakak kabayatan ti kadak ijay mamang. Akadwak ti ay ayatag alalaki. Aste, sana ko na makapagbayag. Agsubli ak mo't lang iji lugar mi. Adu tinapanawak at trabaho ijay. Madamdaman ton, nabanog ta nagbiyahe. Wanmot ngamin. Gaputa sinanga ilim anasaya at ti anak ko. Nagkalapagyamanak day takan ka. Amelia, mangisagana ka man pailang iti merienda. Kabayatan iti panagsarsarita mi pailaang. Lalay ngam ti agistorya, mamang. Saan unay maununi ni Fernando? Manipot iti nakapanaw ni Fernando. Saan ka matagtakari? Saan yung kadi amadlaw analidayak, mamang?
Mailiwak unay ka ni Fernando. Katno ka pampanaw na labing, Amelia. Talaga ka di kaya ayatam? Saan nga agbaliw ti panunot mo? Ti puso kan panunot ko ti mangibagbaga, mamang. Ay ayat ak unay ni Fernando. Diyak kabalan ti mayadayo kan kuana. Patpat gandak nga anak yo, saan ka di, mamang? Katarigagayo ti pakaragsakak. Ala. Mamati ako na talaga nga ayatam ni Fernando. Wen, mamang. Awan ka asping ti panagayat ko ka ni Fernando. Oh, ay ayatan ka unay, Fernando. May iliwakan ka. Sikalati ka nayon ko apin ang panunod. Amelia, amok akin nasarita na ka ni mamang mo, apaman ang nakapanaw ha. Apay ni mamang ti panunutam. Saan ka di ngay ayatan? Ay ayatan ka unay. Kung kaya, nakapagtubo na iti mais nga inmula tayo di. Kahit na iti binukwal tayo asubwal ti saba, nakaungar na matan iti nakayakaran da. Kahit nalagip ka. Talagip na klaan? Saan nagkakailiw? Kailiw ka unay. So nga ron nga narakop ka adagos itay. Numapalin lang ko ma. Saan ka na mayadayo iti imatang ko? Agpada tagayam iti marikrik na. Ti amok. Gaputan na mo amo nakapilya. Impagarup mo aparparaw-paw lang ti panagayat ko kan ka. Nakagasgas sa taklaonay, Amelia. Ta itilaksid ti kinanumok. Saan nga iso titubang iti panagayat mo kanyak? Oh, apay asan kayo ang matimtimak, mamang? Or-orayan ni Fernando tiya anugot yo iti panagkasarmi. Ninamnamak na iti pagtungpalan ti ayan ayat yo. Kahit ko adamagan ka na kayo. Kap-kap na kanyo ka di madlaan, ti pangadang yo. Nakapagtulag kami na naimbag, mamang. Ni Fernando, ti kayat ko asumumpat. Ay ayatik unay ni Amelia, nana. Oray nanumuak laeng. Aramidak ti amin nakabalak amang biyag kinkwana. Agbinulig kami iti rigat kan namay. Fernando, kakaisuna a babae nga anak ko ni Amelia. Dungdungon unay dagiti talo a lalaki a kakapsat na. Pasig kami mat alalaki nga kakabsat, nana. Ang kakabsat mi a babae, buridak. Ngam nasapa api mosay. Nakitak dagiti ladawan ni Amelia. Kat anda pagkakaingasan day ti kabsat mi. Nakitak tila dawan ti babae akabsat ni Fernando, mamang. Talagang nagkakaingas kami. Bueno, da kayo ti makam. Laglagi pa niyo. Nasagraduhan ti matrimonyo iti panagkasaryo. Kat salimat matan niyo kumadayta. Sumagmamanupay nga daw ti palabsyan. Agkasar kaminton ka ni Amelia. Nakaragragsak ni Amelia. Idi pinasyar ko iti syudad. Nakasaganan ti amin. Yung pampanunutak. No kasano amay paay ko tinakairuwaman na abiyag. Kastamit ni mamang na. Saan pa yan nakita ti ina na ti lugar mi? Iti simbahan di tababa ti pagkasaran mi. Anyan tulangan ti makunana. Nakaragragsak launay, Fernando. Naan-anayan nga agasawa ta. Nakaragragsak launay. Nakaragragsakak mo't Amelia. Kablawan kayo itinaragsak a panagkasaryo, anak ko. Sapay la kumata naragsak ti panagdanayo. Agaman kami, mamang. Oh, nakasaganan ti mga retrato kada tayo. Agplastar kayon. Kas makita yung mamang. Iti arubayan ti simbahan ti nakaidasaran dagiti taraon. Nadlaw ko ti ayat dagiti kalugaran nyo. Natunos kayo, naragsak kayo. Dahil ti mabalin ko nga ipagpanakkel diti lugar mi, mamang. Nakita na kayo kini Fernando ang nagturong dito'y kamuyungan. Kinisiiman nakasurutan kayo. Nakasaganan dagiti iyawid yu ti panagsubliyo ijay syudad, mamang. Nagturungak dito'y tanong mabalin. Diyak kahit ang mga asawam ti ibagakkan ka. Diyak kahit ang masair ti riknana. Maawatak ti kayat yu asawan, mamang. Nalanglang da ito'y alugar.
Naimatangan yun no kasano ti kinano mo ti panagbiag dito eh. Amelia, kasano aka ba ulam ti agbyag iti kastoy alukar? Ibtura kamin arigat, mamang. Gapo iti panagayat ko iti asawak. Saan kayo kumangag dua-dua? Di iyo panunutan na nagbidtutak. Nalpasan ti kalay sayo kin ni Fernando. Katik agdanag anak ko. Saan da ka abaybayan kadagiti kakabsat mo? Dagiti dadakkelyo kan dagiti kakabsat mo lang tinadanonak ngagmulmula iti mais. Napanak na nga lay ti sidaan. Naimbag ta nakasangat ka diti pagmulmula ni ti mais kan man eh. Ne, madlawan di tiyan mo. Kinabalak pa ilaang mat. Yung amangan na niya ti mapasamak iti sikog mo. Mananga asin ni Apo Diyos. Tsak kayat nga dadaka sa mapasamak kan ka, Amelia. Amangan na damasao ni mamang kan nang iti kakabsat mo kanya. Saan ka madanagan, Fernando? Jack bye-bye antibagik. Nasaniitat ni darang ti init. Amay ka. Agawid mo tanda tatangit nun madamdama. Inton malaman na maituloy na ito. Ay na! Naglungpod, daytoy apok. Ay na, naibagbanta na panunot mo adito'y syudad, tinagpas ngayam, Amelia. Kat nairanamat as sinarungkaran na ka ni Fernando. Kat iso tinangitaray ka dito ospital. Natungpal matlang ti harapap ko ang babae ko matiw mo na nga anak mi ka ni Fernando, mamang. Kastoy kalatay di sikat imaladaga. Kat, nagayap di plano yung agasawa. Inton makarwarak dito yung ospital, mamang. Agawid to ni Fernando. Kat inton ada makabulan ni baby. Surutat matlang ti asawa. Amelia, ada ko makidawakan ka anak ko. Indon adan may sa atawan ti anak yu. Kaya't ko nga agnaad kayo kumaitisidong mi, iti kakamsat mo. Kapay sinurot nak dito kasabaan, Amelia. Di mo't maululaw ka. Si Mayat matantirik nak. Anya rin tayo iga, ma'am? Naglupusan ti ulag. Dakkel lakit di nga ulag na ito eh. Narigatan lakit di naglupos. Taimputipot na nga tatibagina kadang iti na duma-duma a pinuunti saba. Ngam madlaw ko. Babasitin nagti sinapad da. Kan nasa mag-una yan. Masapula mayakar lagi ti dumakkilan na subwal. Fernando, masikugak manan. Dahil yun ti may kaduang anak ta. Kumusta nga tan ni Christina? Mailiw iti inaunang anak ta. Amok kat di. Nga aday tinatalgan a kasasaan. Anda ko maibagak kada kayo, Lola. Uray ta, bakasyonin ton bigat. Iliwag ko madapapangkin, mamang. Ay da, nabayag kag paisoon asan da simbarong katak iti dadakkel mo. Bakmi kum dagat iti bangkag. Uray ni mamang mula kumamat ti sumarungkar. Tulungan na nga ta ni Papang, Lola. Sa asikaswan na nagiti kakabsat ko. Ay, uray dagiti dua kakabsat mo. Kailiw da kalakit diyan niya. Si kalagamin tinaya tayo kadakwada. Ay, palubusan na ka di, Lola. Agsubli ak matladagos. Awan mo't lang ti Serpina, no? Pagsubli ka, apok. Sa pam to ti agbiyahe, tapno saan ka mapudutan iti dalan. Uray ton tengan rabi ikumangag biyahe ak. Tapno apag isunto, nga agsapa inton makadana na kijay. Aldaw ti tsenday jay ili, kat ada sumrag alugan ni jay. Ay, uwan nga paiso, Christina. Ang kabailam ka diti agmay-may sa apok? Kabailak, Lola. Sa anak mo't nga ta amayaw awan. Di minamdamaan nagbakasyon ka. Pasensya kan ano sanda ka na sa rongkaran. Makumikom kami ngamin unay ti bangkag. Mailiwak unay kada kayo, mamang. Ni mamang ganda giti kakabsat ko. Adada ija bangkag. Uray dagiti kakabsat ko at dada ijay. Nagkagagdan. Tumulong ak tumamat inton malang. Anak, apag iso makasalog ka kiti turo, di tayo makita ka adong sa agit ti Jeff asimrek iti lugar tayo. Inkuyog mo kumanilulam Kaya't na kumati sumurot, tamailiw ka nung kadagiti kakabsat ko.
Nairan namat nga da papanandaki ni Uncle. Ay na, balasa nga talagang ti anak ko. Kasla ka ano lang da iti. Ay, kaslasaan nga ron ang mapupuutan ti panaglabas ti Aldaw. Tumaeng da taon. Ay, papang, mamang, uray mabayag pa'y. At ako makidawag kada kayo. Kaya't ko kumaadarayan yun to ti panagturpos ko. Ikatwin anak ko. Umay kaminto ka nagiti kakabsat mo. Sumurto pa'y dalulam kaya nagiti ulitig mo. Apayasaan ka pa'y maturog. Adalam una yung tirabi. May kawa ka man nga tani ti kaawanan ni Christina. Narwama ko niti panakaya dayo ni Christina iti danata Fernando. At adadim makkal iti sidong ni mamang. Anya nga ro ti pampanunutem. Kasla kaano lang ti panagamamuta. Babaen iti panagsinsinurat ta. Nagtungpal iti panagasawa ta. Kat ita, bumalasangan ni Christina. Ora nagiti kakabsat na bumalasang damit ten. Iso na lang ta kayo manggida. Sana kas ka ni Christina anak po daw. Ngam agpapadada na pintas. Imalada kanyak. Uy, yala, maturog ka nga ro dahil. Barang andan danom iti talon. Lumakayan na iti bunumon. Wah, kablawan ka iti panagturpos mo anak ko. May pagpanagkal kalaunay. Isagot ko kada kayo dagiti pamadayaw anaguntod ko ti daytoy a panagturpos ko. Ang apay nang luluha kayo, mamang. Ay, makaluwag iti ragsak balasang ko. Kasla saan na mauray da ito yung gundaway. Wala, bumabata yun ito yung tablado. Agur oray dalulam ka nagiti kakabsat mo dita pa ba? Ay, bantayo ita, mamang. Kayo ang makapicture amin. Oray ni Lola, ganda giti uncle ko. Mabit lang nga ro tayo bakida. Angam ni, agturong damot gaya man dito eh. Sikutana ko ni ti panagawid ko. Awanan ti pagluganak. Kapilitan ang magmagnaak. Barang adan tumat la mauray ko. Ang mga numadanaganan amang uray kanyak ni Lola. Ading, mabitan. Kasanda ito eh. Saan ka nagbutan? Masaya ata ka tao. Siyak ni Rading. Ha? Nakita ka magmagna. Iso akin na makam ka. Ang mga numaranaam dagiti barayirong ti panagpampanunot na. Rumpang kadingag talaga kiti tayo lalaki. Itala ang makita. Nalabit nga da panagduaduam kanya. Saan ka mababalaw? Agsubliya ki bagyo. Inton sa marunungal daw. May saka ka dito. Soldado kagayam. Agsoldado ak pala eh. Sumurot ka kanya. Adda tilugan ko iti groceria iti asidag ti tsindahan. Kadwak na iti dadakkel ko. Kalpasan na may tulnog ko ida. Si kamot ti itulnog ko ida balayo. Kababain man. Ang mga awanan ti maluganam. Itulnog ka lang eh. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Unaklakit din noon yan tinapasamag kan kapok. Sapay na iranabat nga ron nga awan ni uncle mo. Nakapanunot san ang mga sawa. Di nasayaan nung asta, Lola. Aywan gayam, Lola. Ni Rading. No sa anak nga intulnog. Ang mga no sa anak pa ay nakasangpat. Naimbaga Rabiyo. Kumusta kayo? Ay, nasaya at ba't, apo. Agyaman ak iti anos mo nang itulod iti apo ko. Nakitak namin ang magmagna. So akin na makam ko. Numuna taday jay akalsada ti nagnan na. Ayuyang nagiti barayiro. Ay kat, agyaman ak manan iti kinasayaat mo, apo. Oh, nagad kayo ka din? Saan pa'y, Lola? Mabisinak nga rudan. Rading, makipangrabi ikan kada kami. Agyaman aklangan. O sige, sana kung ngagbayak pa eh.
Lagip ko ni Christina. Talaga kay kayat na ti makipagnaid ka ni mama. Mabalin na kumamat ti agad iti kolehiyo ni kabisera iti kabang-ibang a probinsya. Asidod ngagpaisuday dyan nga universidad ditoy. Ngam narigat tilugan asumrek kan rumwar ditoy. Dahil talangag paiso. Anya itayan ti arapaap ni Christine. Accountancy matjal alaan na akurso. Ang mga no ag-examin to tapno agbalin a certified public accountant. Di andan ton anak ta nga accountant. Barang matumpal na day tangara pa na. Aywan gayam, sarong karak to ida ka ni mamang inton maminsan abigat. Sige, pambaram timang tadi ti abasto na. Ken adapay panahon ko inton bigat amang isagana iti itugot mo. Saba, ken daddo mapaya protas. Hindi laang rabi ang nagam-abmo kayo kinirating. Gam nasingitan ti panagsarsari tayo. Man nakigayam ngamin ni Rading, Lola. Nalain nga istorya. Nasingpat. Ang mga noon niya ti pagtungpalan ti kinasingat yo. Sa bagay, jak mababalaw no gayat kan ka. Tanapintas kan masirib ka. Kaya't namat lang at ati makigayam, Lola. Kan awan pa iti panunod ko iti day abanag. Agturpusak pa'y. Nasaysaya at ama kapagturpos ka pa'y. Dakal ti sakripisyo dagiti dadakkel mo. Katuray nakipagnaid ka kada kami kinaangkel mo. Dagiti dadakkel mo ti agsak-sakripisyo para iti panagkadal mo. Agyaman at ta sinarungkaran dak, mamang. May iliw akong kada kayo. Katwayo ko madapapang kung dagiti kakabsat ko. Ay na, kinaikayat mat dagiti kakabsat mo ti tumulong iti bangkag. Talaga ang nag-agad da. Intun, agadal da iti kolehiyo. Umay na kadimat iti syudad, mamang. Dahita ti saan ko nga amo. Agturpos ton iti high school ni Annabel. Sumarunon tumat ni Isabel. Ay na, nagsisingpat dan. Uray agpapada da pa'y ababay. Kaya't kumamat ni Fernando nga damang tawid iti apelyedo na. Anya nga ron ti mabalin. Naragsak kami kadag iti anak mi. Agpapada daan na singpat kan masirib. Nasaya at man pasimurot kayo kan ni Amelia, mamang. Maragsakan na kiti da Annabel kan Isabel inton makasangput da. Bailiwakbat ka dagiti duapay nga apukok. Ket kumusta amat ni Christina, mamang? Dayjay, napas nagmat iti panagadal na. Adan am mo nang agad-adal iti akademya. Kunak ngarudan ka ni Mamang Fernando, may sa soldadon sama ti makagasat ti anak ta. Saan kumapay ang makinarem? Anda pa lang iti umuna atukad ti kolehiyo. Agturpos pa'y Dayta ba timbag ati Christina? Agtalag kayo kadi iti inaunaan nga anak yo. Ambuna ter aramidan na. Nasaya ta. Okay, kaano kayo nagsubli di syudad, mamang? Sumurutak to kada kayo, tanda na patag nga si kaswork. Baka inilaw ko lakit ni dagiti apukok. Agawid akbet laag. Manipod nga binakanobya ti bayaw mo. Ay na, di mo't na nagtal na ijibalay. Palubusan yun o kayat na ti mga sawa, Mamang. Saan pa'y matanala daw? Aglalo no umubing tinatumpungan na. Ay, day tangarot kat. Danda ni 20 atawan ti bait da. Ay ayaten mo't unay day di babae. Naggasatan ni Manong, Mamang. Ay agpaka mo kayon to ta sigurado adar ayan minto ti kasarda. Rading, si kagayam ti umawawang. Kasangsangpot ko pa'y laang. Nagadungamin ter aramidan mi di pagadalan. Nabayagan na kayat ko ti umawang. Gamitalangan ay kanak iti gundaway. Kat kumusta ti panagadal mo, Christina? Saan ka kadimat lang nga marigatan? Narigat ti napilik a kurso. Ano sa taday ti inala. Kabalam day ta. Ipasnit mo lakit ti agadal. Katsi ka, kumusta ti panag-training mo? Narigat ti training dito akademya. Apay nga minakayat mo ti at soldado. Napagkat ti biyag ti may sa soldado. Aglalo no may destino kanto ijay Mindanao. Uray no sa dino ti ayan mo.
Kasat mong timatay. Awan ti maramidam. Ken maysa, arapaap ko ti agbalin a soldado. Sa bagay, ada kabukbukudan tayo nga arapaap. Kuma, andan to gundaway ang makapagsarita ta. Saan lang nga ititilip? Di tabagyo ko mga agadalak idi. Napanunot ko, amayadayo ako na kadagiti dadakkel ko. Saan mo gayam akadundun na ragiti dadakkel ken kakapsat mo? Sapay la ko mata mamamuktoy da. At danto la tagundaway rading. Adupay nga aldaw ti dumtang. Imamang tipim masyar idi, papang. Naimbak, kasi murot kayo kini Lola. Anda na pati nga si kasuwak dito syudad, Christina. Nagure ka man. Anda ka numot nubyo mo. Ala ni papang, ang angawan da. Tinubraan niya mati na istorya ni Lola kada kayo. Aggayam kami lang ka ni Rading. Kan saan pa ya soldado? Kaya't kalaang mo tapag-isiman, anak ko. Imawag iti Rabi. Napaok ba't ba ti pa nagsarita mi? Dinamag ko nga rod no apay akayat na ti agsoldado. Umapapal da Annabel kan Isabel Fernando. Agpadata ka no anak kapasyar kada Christina kan mamang. Uray ata, nakainilyo damat ni Lola da. Sabali ba't laang Linton ng Christina, timang pasyar ka na tayo. Ngam, inton bakasyon. Mabalin na kumuyog tupay da Annabel kan Isabel kan Christina. Ngam, mailiw ka naman ti Christina ang agmulay ti bangkag. Panagaapit ton inton bakasyon da Fernando. Maranaan danto ti panagaapit. Uray di makkalit ti siyudad ni Christina. Saan na nga ibain ti lugar ang nagtaudan na? Saan na nga ibain ang nagtawd iti nakurapay, Fernando? Saan ta nga mo, no adda panggap na nga agnaad dito Aglalo inton makaturpos kan agtrabahon. Agpakadak, kumakada kayo Lola. Nagawis ngamin dagiti barkadak, nagpasyar kami jay bagyo. Agpasyar, wano, makipagkita ka kini Rading. Nabayagan, nasan kami ang nagsarita kini Rading, Lola. Nung plano dagiti barkadak, nagpasyar kami to ijay akademya. Ay, mabalin nga kita kayo nga rod kini Rading. Siguro. Saan ani Rading tirantak, Lola? Ay, palubusan na ka di? Ay, mapan ka. Masapol mat nga agaliwaksay ka, apo. Narigat mat ano, pasig nga adalatan. Dahita nga rutin nakapanunutan dagiti barkadak, Lola. Dua nga aldaw mi matlakit di itjay. Jack ni namnama dito apa nagkita ta, Christina. Naragsakak launay. Nakapasyak kami matlaan dito'y akademya. Kat na imatangan mi, di pa nag-training yun. Agyaman ak launay, ha? Dito'y akademya, ti may sa arinan ta dagiti barkada. Ha? Rumbang nga ron nga agyaman ak karagiti barkada. Ampong, mahiliwak launay kin ka. Ha? Saan kumaada ito iti umno agondaway? Ngam, jakon malapdan tirik na. Christina, ay ayatin ka. Rading, maawatak ti mariklik na. Agad adalak pailaan. Saan ka mo takarintaren? Kan, saan ka kumaamasaktan iti dayto nga ibagak? No mabalin ko ma, jak kayat ti soldado apakiayan ayatan. Ni, ay, kaslamot din imbagam asana ka may kari. Saan ka akayat nga upayan? Dayta ko mati pagpampanunutam. No pa'y ibagbagak dayto ay. Saan asya ti makatubong iti arapaap mo? Si kamat gayam ti ibagbaga ni Lola sa nga ilik. Puray gayam dandanin pa nagsara ti klase, makumikom kalata iti pagadalan nyo. Kuna ni Lola, kanayon ka no ang marabyan ka asumangpet. Ado nga min tinaskan nga ikamakam ko. Sa panggap ko tagbakasyon ni Jay lugar min, to naagsara ti klase. Mabalin ka diti sumurot. Kaya't ko amam amudag iti dadakkel mo. Sakbay amay destino aki di Mindanao. Ijay gayam Mindanao ti pakay destinuam.
Good luck. Kidawak ngay karkararagan na kuma. Sapay kuma. Tamayili siyak iti pinggad. Kabayatan ti kaadak to, ijamin na. Saan ko pa'y akayan ayat ng Christina? Gamtari gagayak amam mo kayo adadakil na. Pakaydayawan mi nga agasawa ti panakaamamunikan ka. Ayaman kami, tan anusam timay dito'y nasulinek, nano mo alugar may baraw. Magusto ak ti lugar yun. Naulimag. Presko ti angi. Awan siguro ti mapaspasamak ariribok dito eh. Dahita, ti mabalin mi nga ipanakkel. No pa'y no daduma, saan mo ita maliklikan, ti panagririnikyan na iti mamartag. Sigun kini Christina, agbayag ka no dito yung lugar yun. Iliwan na kami kano adadakkel na, kandag iti kakabsat na. Ad-ad na ngamin nga ijay syudad ti pagnanaadan na. Kasta ka ni. Umununa ak tulatan nga ron nga agawin. Nasken ngamin nga agsagana, iti panakaibaon ko ija Mindanao. Agan-anad ka barok. Napagad ti lugar apakay destinuam. Naragsak dito eh. Numabalin la kumangag na edakon dito eh. Ijay ngamin syudad ti ad-ada di makalam, Christina. Ngam pudno ka di anaragsak ka matlaang? Man-manong ama ka din na kayo kini papang kan dagiti kakabsat po, mamang. Ngam, ada makitak aliday ka dagiti matam. Mamang, Ada ka di pakay naigan ni Rading? Maawatan ka, anak ko. Gagangay tikaskan ka iti makarik na iti ayat. saan ko amawatan da ito'y amarikrik-nak, mamang? Impasikot ko kinirading iti nagdaton kanyak. Jak arapaa, ti makiayan-ayat iti may sa asoldado. Lukas ta, awan panagayat mo kan kwa na? Mama, Oh, apaya di ka makasungbat. Nasingpat ni Rading. Saan ka nga agbutan no anya day tamarikrik nam? bayan tayo pala nga pagsaritaan da ita, mamang. Ipasnag ko pala ang ti agadan. Kasalon da ito Amelia. Nagpahot da ito abagyo. Madadaan lakit din nagtimula tayo amais. Sapay dadakil nagtibunga da. Kan, inton maminsan nga aldawan ti panagturpos ni Christina. Ang mga nusan tayo ang makadaray. Sapay nagkarita kada Annabel kan Isabel. Uray awan makukwartata. Agkukuyog tayo kada Christina kan mamangag pasya rin di bagyo. Agturpusan iti kolehyo ni Christina. Mabayag pa'y matdaan na Belkan Isabel tanagsardeng da iti makatawan. Gapunay tayo ti kinarigat ti panagbiag. Kana, marigatan da iti panagadal da. Aglalo ka ni Isabel. Timulad ngamin iti kurso ka ni Christina. Ora ta saan mo tunay na napigsa ti angin. Inakman langan tabaan lang iti natangkananan na binulig ti saba. Kando pumigsa man ang ti angin kan todo. Saan kan arumwar? Ang mga noan niya pa'y ti mapasamak kan ka. Parang madarayan tayo matlaang ti panagturpos ni Christina. Apa, saan ka matimtimag, Rading? Kumusta ki destino? Nasayat, mat. No pa'y nariribo. Christina, nadlaw ko nga itay sinabat na kitirida. Saan ka naragsa? Ninamnamak at ipamilyak ti dimta. Kimapsot matan ti bagyo. Amangan mo saan da amadarayan ti panagturpos ko inton bigat. Inkarigatak ti nagbakasyon. Tapno madarayak ti panagturpos mo, Christina. Agyaman na. Kasta ti kinapatig mo kanyag. Sawam ko man niya ti aramidag. Tapno maklo na. Ngam, nasken ka di akid dawem nga agikatak ka soldado. Rading, kabaalam ka di ti agik ka ta soldado. Kasapulan ka di dayta, iti kondisyon mo. Amom nga ayatin ka unay. Napatig mo ti kinasoldado. Agpada ti panagayat ko kin ka, ken ti kinasoldado. Saan nakngarot na iayatan? Kasanuno aklunan ka. Kalpasan na, kabayatan ti kaadam iti gubatan.
Amom ka ti kasakit na dayday mapanawan, asaan ton amasublian pa. Christina, saan kumaday ta ti panunod? Ang kayat na kadi asawan day ta? Uwan, Radi. Nabayag at tiningitin ko tirita. Talaga ngay ayatan ka. Agyaman na klaunay, Christina. Naragsakak iti da ito nagbakasyon ko. Saan lang agaputa madarayak ti panagturpos mo? Ngam kiti, gaputa inaklon mo ti panagayat ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. At ang atagbiyahe alugan. Namnamaan ni Christina ang madarayan tayo ti panagturpos na. Malidayan lakit din no saan tayo ang makapan. Ikarigatan tayo Oray mangipangpangtapay lang ti dagat sa panawan. Inkarigatan tayo tinagrubwat. Mailiw unay da Annabel ken Isabel iti kabsatda. Ken napatag kadakwada ti idadaray tayo iti panagturpos ni Christina. Umapapal da kenkwana. Kaya't da kanot agbalinakas kenkwana. Sapay ko tamapagadal tantumat ida. Ikarigatak. Oray kasanot ti kinanumok. Kaya't ko amay paayan iti nasayat ang masakbayan na iti anak ta. Saan kung anay lamang ti marikirignak kinirading? Talaga met ngay ayatik unay. Di lang aming pinasoldado na tinanglap po di kanya. Sapay ko tamailiklik iti pagkat indon agsublimanin iti destino na. Nasaysaya at kumapay no saanin nga iti Mindanao ti pakay destinuan na. Nadlaw ko ti kinaragsak ni Rading iti Pinmanaw. Inaklon mo ka din ti panagayat na, Christina. Ay, uwan, Lola. Kaya't ko kumangagik kata soldado. Kasukat ti panagayat ko kenkwana. Narik na. Ano kasano ti panagayat na kanya? Napatag matiki na soldado na. Ay, saan mo ba't mababalaw? No katukad ti biyag na ti kinasoldado na. Naragsak ka kadimatlaan, iti ayan-ayat yo. At da ka di saan naragsak ang makiayan-ayat, Lola? Makita nga min ti kinaliday kadagita matam. Ay, Lola. Malidayanak nga ron amang pampanunod. Saan samat amadarayan dagiti dadakkel kan kakabsat ko ti panagturpos ko. Pumampanaw ka nun ti bagyo iti lugar ti pamilyam. Ngam napigsapay lang ti angin. Lola, ada tao. Amangan no ti pamilyam daytan, ingkakitaan. Siya akong ti mangilukat iti lidaw. Sapay ko taisudan ng paiso. Papa, Mama, agyaman na, tanay karigatan yung matlang timay. Maludayan at lakit din no saan yung amay matangan ti panagturpos ko. Anya lakit di ti anak ko na ya. Kaslaubing agsangit. Kas nakaano lang, hindi maladaga pa lang. Nataangan na taon. Itapay laang. Kablaawan da kan anak ko. Saan pa'y anan-anay ti panagbaligik, Mamang? Anda kayat ko nga ipuno ka na kayo. Anya day ta anak. Inaklon ko ni Rading, Papa. Sapay ko maawatan dak. Sa anak pa'y ama asawa. Gaputa adu pa iti kayat ko nga aramidan. Nagkikita kayo kadagiti dadakol ko idi nagturpusak, Rading. Saan da ka nakasarita na imbag? Naipunukon kadakwada nga gayan ayat ta. Tata Fernando, Nana Amelia, ay ayatik unay ni Christina. Maawatan da kayo. Kaskada kami ka ni Fernando. Naglabasan mi matday ta. Mapalin na istorya ken ka ni Christina ti pakasaritaan ti ayan-ayat mi ka ni Amelia. Awan ti inlimod ko kenkwana, Papang. Dayawag launay ti kinasudi ti ayan-ayat yo. Kaano ka ti panagsublim man na di Mindanao? Makalawas lang ti na ito da bakasyon ko. Makuyog kayo kailangan iti panagpasyaryo iti bagyo. Ija ito nga grubuhatak nagsubli iti Mindanao. Amok na paggatibiyag ti may sa soldado.
Agan anad ka kuma. Agyaman aklaw na Nana Amelia. Agan na nadak, para kin ni Christina. Ala, ituloy yung ti agsarita nga gayan ayat. Tagkasarita mi man ni mamang. Saan miya sigurado no kayat na ti sumurot nga agpasyar ija bagyo. Nadaras ti panaglabas ti aldaw, Christina. Inton maminsan nga aldawan, ti panagsublik ija Mindanao. Siguro, nung mabalin, saan mo pa'y kayat ti pumanawan niya? Numabalin la ko napapawot ti panawin na panagpasyarta. Sana ko na makasurot kada kayo iti panagawid yo iti lugar ti pamilya. Di, inton sumarunong magbakasyon ka. Ang mga numakumikum kanton. Nangruna no addan trabaho. Anya gayam ti planom ita, ta nakaturpos ka. Agpaot ak iti dun na ti pamilya. Ipapas ko ti mangiliw kadakwada rading. Aginanaak anay bag. Sa rugyak to tag review. Parang makapasaak iti eksamen. Ay na, may santo na certified public accountant, ti kaya na ko. Ang mga sa anak to na may kari. Awan to ti agbaliw rading. Ken sapay ko makapasaak iti eksamen. Ikarkararag ko. Amatong palmo iti arapap mo. Saan lang para kanyak rading? No diket iti pamilya. Naimatangam ti kinano mo ti lugar mi rading. Kansi ka ti rumbang nga ikararagak. Agan anad ka kuma. Nasaya ta simurot kayo ka ni Christina ang nagawid dito'y mamang. Awan kadwayo ija balay. Ay, kinay kayat, ba't nga medyo kapsat po tinagnag iti balay, iti kayan ayat na. Jay, ang denden na, dan nga uray saan da pa yan nagkasar. Nasayat man, ta nakapanunot matlaang. No, saan ko ba nagsardan ni Annabel? Agturpos to kumamatan, inton umay atawan. Ay, napagyo ngamin dagiti mula mi amais. Kan oray ti kasabaan mamang. Sa marigatan kami iti panagadal ni Isabel. Kinay kayat na mati kurso ni Christina. Ay, mabalin, ang may saak to iti balay. Ijay ka namot Manila nga ag-review ni Christina, iti pa nag-examine na. Imbaga ni mama nga nagkukuyog kayo kada Annabel kan Isabel nga imay dito'y karayan. Iso asinurot na kayo kani papang mo. Nagmayat agdigos dito'y karayan, mamang. Naimbag ka na sa pa kayo kay may dito eh. Anda pa'y panahon ko amang burak iti may sarma. Dito'y tayo na mga aldaw. Nasuro ka na makabulan asaan ang nakalap dayta, Fernando. Nalabon lakit di tinakapupok alamas. Nagmayaten papang, mamang. Dahito ito ti kailiw ko. Inton agda ako ni Manila. Mala, agsarsarita kayo. Rugyakon ti mangit ka iti pa Kristi Rama. Ay, kaano ka diti panagluwas mo, anak? Mabayag pa'y, mama. Ipapas ko pa iti mangiliw kadag iti kakabsat ko. Ginanaak pa iti sumagmamano nga aldaw, lola. Sakbay nga agluwasak iti Manila. Ang kasanon tayo ito eh. Pag may sa kayon to. Kabailak, may sa. Sa nagkarikanyak ni Uncle mo. Intun malpas ti kasardakan ni Shodi. Makipag naadda ka no dito eh. Sayang. Madaman tupay lang ti pa nag-review inton kasarda. Tinapatag, makapasa ka iti eksamen, Christina. Saysaya ata lalaingam. Dakkel, adayaw dayta, dagiti nadakkel mo. Uwan, lola. Kayat ko, agbalinak nga inspirasyon dagiti kakabsat ko. Taarapaap da kanumat, iti agbalinak kas kanya. Kumusta gayam ni Radeng? Nagsurat matadagos, idi nakadanan ijay Mindanao, lola. Nagparbang kanon dagiti kabusor. Ngam amangan ka no kalaat na umatake da. Apaya, nakamuleng-leng ka, Amelia. Mailiw ka kani Christina. Nasuro ka 2 bulan na nakadan natayaw. Kaslaan at damat ang mailiwak.
Manipod nga minubing, saan tayo unay ang nakadandan na. Mabali na makumiikumitan nga grib-review. Maring masawa na tagsurat. Tapno, kumustahan na ti kasasad tayo. Ni nga tarading. Oray, kaayan-ayat pailaang ni Christina. Masagnanak matiti kasasaad na. Sa pala ko ta mailiklik iti pagkad. Naitamat ngamin ti kinayak na. Bag, tanda telepono dito'y pag-abanga. Kabayatan ti pa nag-review dito'y Manila, Rading. Isoan na awagan ka. Kumusta ti pa nag-review? Marigat anak nga ron. Kanayo na kamarabihan. Kas ita, sangsangpat ko pailang. Amo ka kabalam dayta. Masirib ka, Christina. Agyaman na kiti pa nagtalag mo kanyak. Ang mabiglaan. Baliktad saa. Sika kung matirumbang akong kumusta. Sumagmamanon alawas, anatali na ay dito'y destino. Nabayagan na rin maot tagiti kabusor. Ang nakaalerto kami akanayon. Ang mga nukala at alumipat na. Nagtibayok iti day tang imbaga ma. Diyak kumakayat ti agi padamag kin ka. Tamo ka madanagan ka lang. Kat, agulbud ka kanyak? Nasaysaya at amaamuak ti kasasaad mo. Ay-ayatan ka unay, Rading. Kadyak kayat nga adanakas ama pasamag kan ka. Saan pa'y ba't ang nakapagkasartikapsat mo kan ti kaayan-ayat na anak ko? Iso nga, agmay-may saak ijay balay. Nasaya at na panunot iti may dito'y mamang. Day talaan. Kanayon mat nga da kami iti bangkag. Adan sapay tarakan yaw. Adda talo na nang. Sana problema ti pangalaan iti kananda. Taado tingalog kan tigi di tabakir. Pagsarsaritan mi nga rod ka ni Fernando apadasan mi ti agpangganakan. Nasaya at ata nakapanunot kayo. Ang mga laitinayo, hindi ti pangalaan nyo iti pagbiagyo. Dakil nga mintigas-gastusan da Annabel kan Isabel, mamang. Ay, agasam nga minta kolehiyo ng agpadpada, Amelia. Ala, sana bali. Inton makapasa iti eksamen ni Christina, at danton, pagtrabahuan na, makastrikton ti kayat kasawan. Makatuulong to kada kayon. Makaturpos tumat siguro ni Isabel, mamang. Ni Annabel to laangan ti problema. Ti Christina gayam ti kasarsarita iti telepono mamang. Kumusta ka noon? Siyak mama ti makisarita kan ko na, mamang. Mailiw kami ni ti anak mi. Hello, Christina. Mamang! Nangag ko ti timig kiyo kini papang kabayatan ti pa nagsasarita mi kini Lola. Wen, adda kami dito ay takasar ni Uncle mo inton bigat. Saan kan sama ta makabakasyon? Nakaawid akto inton malpasak nga review, mamang. Sayang nga ron. Dahil pa nag-review ti pamaisam, anak. Sapay ko mata makapasa ka. Uwan, mamang. Kat, dagiti kakabsat ko gayam. Ay, kimuyog da ka ni uncle mo iti balay ti pakyasawaan na. Ni papang mo ti ada iti abay ko. Kaya't mo ang makasarita? Ay, sige, mamang. Ipasublat yung kini papang ti auditibo. Uray, ti magkila ti manggag ko. Ala, kasalita ka man ni Rod ni Christina. Uray, apagbiit laag. Kanal buong. Bukas na. Ang mga ano na kabusor. Naglingad na iti kakadwak. Iti kasamakan. Sapay man manuti kabalbalayan iti da iti apaset. Diyos ko. Tarabayan na kami kuma iti da iti apa na kay pasungal-ngal mimanan iti rangat. Simbang put kaya mahon, Christina. Nalpas ka din, ti pa nag-review. Naka-examen at paikitin, Lola. Makaangas ako ni tinalukay. Mainanaan matlaang ti utek ko. Kat, agawit ka kadi amang iliw kada papangkan mamang mo. Day pati planok, Lola. Saan kayo kadi ang sumuro? Saan siguro, tanda pa ila napatag nga si Kaswag. Sige, iligpas yu pa'y day ta, Lola. Iliwag ti pamilya. Inton makasubli tayo dito eh. Agsapulak iti pagtrabaho. Uray awan pa'y ti resulta ti panag-examen ko.
Adon to, tinapintas agon daway kan kain ton makapasaka. No, mairwar mo, di eksamen iti kayat ko asawan. Ang magandang sublikan tupay kit din di syudad. No, ang dalakit di master ka kapag trabahwak dito, Lola. Sa anak ko man nga umadayo ka na kayo. Abos na adayo ak kadagiti dadakkel kan kakabsat ko. No awat tinaawat ko asurat iti may sa akumpanya ang nagaplayak sakbay ang nagawid ak iti probinsya. Di kami kumapay nagsubli kini Lola. Ay, nagligat lakit hindi makitsinda, nagado at tao. Murayak la maulaw. Ada ka di mo't lang naghatang yung pagiwarnak, Lola? Adda, daytoy. Lahat anak timbayo ah. Sa nagsamot anak ka pa sa iti eksamen. Kita amon Lola Carmelita! Adanagan ko! May saak ka dagiti nakapasa! apay so apo, nang kita at nan. Ayan na dita. Ay, dayta. Ay, ako kaya kablaawan ka. Ay, may saka na CPA. Diyos ko! Agyaman na ang timpang dagiti araraw ko! Maragsakan nakit na nagiti dadakkel mo na maamonda na ito, apok. Hagap ka sano. Kagap-gapo talaang ijay. Iduling ko dahito apagiwar na. Tapno ada pa kalaglagi pa. Nas ka nga agawin tamanan, Lola. Oray, siyaklatan no kwa. Mabiit lang. Anya dahito parupa apadamag ti pagiwarnak. Naambos dagiti soldado. Diyos ko, ang mga nanairaman ni Rading. Agure ka. Sa dino tinakapasamakan dayta nga ambos. Basaam Mabiit lang, Lola. Basaag. Sa anak laki di ang nagbindot. Iti na ito'y alugar tinakay destinuan ni Rading, Lola. Ang mga nanairaman ti kayan na yan ko. Apo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Arig na kapampanaw lang na Christina kan mamang. Kaya't mo asarunon ada gusida. Apay, mailiw ka kadimanan iti anak ta. Ay, Jack nga rod maawatan to'y marikrik na Fernando. Kalata si Miplot iti panunot ko ti anak ta. Ang mga kasapulan nak ijay. Nanyaladitan ti mapampanunot mo. Adamot ni mamang akanduana. Nakasangpat damat lang at anasaya at kan ni mamang. Saan ta amaliwayan tagdeng nga iti radyaw? Awan mati na ipadpadamag na disgrasya wano nahol na palugan. Ay, adala nga ron amadanaga nakiti da ita nga ibagbagam. Sarong karak idakan ni mamang. Ala, adamot lang gagara ki jay. Agkuyog tangarunan. Oray umuna akton nga agaway. Anjak makain na. Kalpasan ka na buyak iti telebisyon. Amay sa nirading ka dagiti grabe ang nasugatan. Ano asuldan tidaksanggasat iti pan nakatambang da. Dahituyin ti kinabutbuting ko ang mapasamak. Kayan ayat ko pa'y laang nirading. Kastuyan ngang taddanagak. Ay, tagayam ti kayat asawan tinagparik na kanyak. Kat, anya nga rodin ti madamag kanirading. Sakpay adimten kayo kini papang mamang. Imay ti may sa akabsat ni Rading. Naiyakar ka nun iti dakkel nga ospital ni Rading. At nakadya talaga ti kasasaan na. Grabe ka nung dagiti sugat na papa. Daw asat ti kabsat ni Rading ijay lugar da. Kumuyog akan kuana. Tinasaya tamilya. Kuyugam lang ti anak mo. Dayta kumamat ti ipakadakkan ka, Fernando. Kasapulan nak ti anak ko.
Naimaglangan tayo may kayo papa, mama. Diyak amo, anya tayo ramidag. Agyaman na nakapuot kamatlangan. Kakaasit nila nga. Nagaduha sukat mo. Di minamnamahan ti pa nakatambang ni Christina. Linibat na kami na kita kabusor. Naimaglangan ta na ispal ka. Manangasin na po Diyos. Baro abiyag kanyak na ito eh. Kaduwag ni mamang nga imay dito yung Manila. Anya laki din na pan nakairan-ranana. Nakaragrag sa akak laki din pan nakabasa ka nakarwara kita eksamen. Oh. Kablangan ka. Kung naktupay ka ba lang? Mabuti nga kita dito yan ang pasamak mo rading. Ang mga nuintod sa barunukad. Mawatak ti kahit mga sawan. Yung pangasin. Saan mo kumaakid dawan ti panagikat ko a soldado? Sa lungarod, mamang. Matuloy ka di pa iti susurot yung kanya. Ipasyarla ka ni Christina ti asawak. Santo ang gawin doon? Amo na matak umuyog akin ka, Fernando. Saan mo ama sango, ti makasikaso ka na iti anak mo, tamak umikom ka iti bangkag. Tungkal malamlang ti Bernes nga agawid na. Narigat pa lang ti sumura kalugan niya lugar may. Ura yun. Awan mo't later aramidak dito'y balay. Tumulong ak tulatan ninyo bangkag. Kababayin ka na kayo, mamang. Ay, mapadasak mo't ti tumulong, no mayak ijay di. Ngam nataangan kayo. Sakto pa'y. At dan marik na kiti bagay. Natuok ngamin ti trabaho iti bangkag. Sana bali, inton makaturpos amin nga anak yo, nanamay kay ton. Saan ko pang panunutan ti panagsupapak na, mamang? Tinapatag ka na kami kanya Amelia. Maipaayan mi ida, itinasaya ta masakbayan. Ala, isa nga anak nga ron dagit aruatak nga itugot ko. Dainton makasangput ni Amelia, agaawid ak tumatlaan dito. Ala, numabisin ka, makamu ka namang kita iti ref, iti mabalin mo amerindaan. No, adapay nalipatan nyo agatangan, mamang. Agsubli tayo to, indun makapangan tayo. Adula una yung tinagastos mo nga ipasarabong ka na kiti kakabsat mo. Amang ano na ibusan ti kwartam. Nawadwad, ti impabalon ni Lola akwartak, mamang. Okay, so na makapasyar kayo dito yung Manila. Itala nga ron ang makapagan kiti kastoy a restaurant. Nagibas ti in-order mo akananta. Nangina mo Man-mano, ti kastoy aguntaway, mamang. Anya nga ron ti planong balasang ko. Anya gayam ti ko na ni Rading. Napatagkan ko na ti kinasoldado na, mamang. Agbayagak dito Manila. Kalpasan amay tulnog kayo iti terminal. Mapanak to agpasyar iti kumpanya, anang surat idi kanya. Nagasat ka anak ko. Kapaspasam laang iti board exam at adagos pagtrabahwam. Sakbay ana ang ti resulta ti eksamen, mamang. Adan naawat ko asurat da kanya. Dito'y Manila nga agtrabaho ka. At na bayad dayo ka kada kami. Un nga rod, mama. Ni Lola ti pampanunuto. Maikaw ak tulakit di. May salaang titawan ko idiin nalanak iti din nayo. Sigmaro kabut kaya ba ako sa Amelia? Ada akon dito, isuga. Agtali na edak dito, yaging ka iti jakbaw ma. Manusan nyo lakit iti klase ti panagbiag dito. Di makipagnad kayo ka na kami. Aging kay kayat siyaw. Pwede na. Kurt, kumusta dagiti agayan ayat, Amelia? Agpapaimbag pailaang ni Rading. Agsubli ka no iti destino na. Talaga napatag ka ni Rading ti kinasoldado na. Kurt, ni Christina nga'y. Agbayag ka no ijay syudad. Aging nga ta adi maimbagan ni Rading. Ang mga numangrugi pa yan nga agtrabaho ijay. Ay, talaga na ikadingnan nga ijay syudad ti pagtrabahoan na no kasta. Ala, no kasta ti kayat na. Awan ti mabalin tayo.
Uray tawan mo ti adong aramidam ija bangkag. Agina nakapaylaan. Umadaalon ti sakit marik na kiti bagi Camelia. Oras ka, madlaw ti maangkan. Nakalaslas bangkay di nagamamuta. Kapubi nga. Kat do manumat ti tawon dagiti anak ta. Amangan no saan mabayag. Agapuko tanton. At nakalumat ng nobyo ni Isabel. Ay, saan adakes? Saan pa'y lakat ang makiasawa? Agturpusan itaatawon ni Isabel. Sumarunumat ni Annabel. Oray ipulang kunton ti biyag ko, Amelia. Basta makitak lakit day nasaya ti pagbanagan lang iti anak ta. Anya ka di day ta sasawam. Napaot pa'y tibiyag ta. Mananga asin ni Apo Diyos. Nakaadok ti kinnan ko. Agyaman nakiti pa ng ilibre ma. Rading, saan ka din nagbalong di pangaddag mo? Christina, saan kumaana ito iti pagsubangan ta? Maawatan ka. Saan ka nga apaan? Kapulaan, iti da ito'y abana? Nasuro ka makabulan ang nagpaimbaga. Nailibre nakpay. Sakbay nga agsubyak iti destino. Agan-anan ka kumara ding. Laglagi pa, nga daak dito'y nga agururay kan ka. Namnama, iti sumaruno ang panagkita ta. Si bibiyagak tupay. Ikarkararagan na ko ma. Kat, sapay ko ma. Tagbaligi ka mat, karagiti arapahap mo. Saan laang apara iti pamilya ti baligi? Pasatkan iti arapaap ko, Rading. Nung pa'y apagdiitak lang, papang, mamang, tinapatat, mailip kayo. Madamdamalaang sumangpatan dagiti kakabsat mo. Maragsakan dalakit di ang makakita kan ka. Ada kano, ibaga ni Isabel kan ka. Anya ka na dayjay, mamang. Dandanin ti pa nagturpos na. Kaya't nangaadakan to. Dayta nga ron. Saan ko amay pasigurado dayta? Makumikong makngamin na iti trabaho. Tanda kayo ng nakap. Ay naimbagman tanda pa yun. Naluganan niyo. At nanimanang niyo, Christina. Ay, ada ka na dagiti kakabsat ko, mama. Hindi kayo. Oh, Fernando, ada kayo gaya man. Tanda niya ak makasangpwertan dito. Itay dimtang tijip ang naglugaran da Annabel kan Isabel. Ay. Agot-ot manan. Sumuro manan tirayo mak. Nagkita kami kini Annabel iti Manila, papang, mamang. Saan kami ang nakapagkuyog ang nagawid? Tamadamamat ti pa nag-review na. Kat ni Isabel, agdo alawas matay na sana nagawid. Makumikom kano iti eskwilaan da. Agturpos matay ni taataway. Agbalindan tumat a CPA akas kanya. Ando pa iti magastos sa kwarta. Naimbagkit diya. Dandanin mabalin nga ilako ng iti buriyas ng iti dua pangganakan. Napigsa apang wartaan ti pa nagtarakan iti baboy, papang. Well, Ada isalsalda dagayam abangkag. Saldagatang kano. May daintangad. Amuda nga daig igaman na tao a kwarta. Ngamdakkel mat nga ro tigas gastusan dagiti kakabsat mo. Tumungulong ak iti magastos da Annabel ken Isabel, papang, mamang. Uray, taagkita kami to kini Annabel into nagsubliak iti Manila. Kit dayjay isalsaldada abangkag, siya kon di makaammo. Ay, kat masaya at abalasan ko. Ada ka din ay tugot mo a kwarta? Agkuyog kami to kini Isabel amapan ijay kabisera, mamang. Mangirwarak ti kwarta iti bangko. Isuntun ti mangyawid. Barang masurong karak ni Lola. Mailiwak launa yan kankwan. Dadakkel gaya man dagiti mais dito'y bangkag asinalda ni Christina Fernando. Tadanidan sa nagsabong. nadamag namin na paset ti bangkag. Kagap-gapo dito ni Prudencio. Agpabawi nga ta nang isalda iti bangkag na. Masayangan. Yung kasapulan na kanuunay ti kwarta idin saldana. Ang mga nusakaan na matlay. Napintas nga min ti lokasyon to'y bangkag na. Mabalin pa ya pagbalayan. Sayang ano pagbalayan. Nadamag na ti bangkag na. Nalabon ti apitan na.
No saan ka kuma nagbakasyon? Agawid ako ma. Nakaalaak iti napaot a bakasyon ko. Kalpasan ti pa nagbaligi mi iti operasyon mi. Naikan kami iti napahot a bakasyon. Noanya ti kunam. Agkuyog ta iti panagawid mo. Agyaman na, awan ti dakas a napasamak kan ka. Tawon gayam. Ada ko may bagakin ka. Numabalin, tulagan tan ti panagkalay sa ata. Aniya? Oh, saan ka kadi pa yung nakasagana? Nakasagana ka kadi, nga agik kat a soldado, no kas pangarigan? Dahil ta kadi man ang tikidawang ka niya. Christina, palubusan na ko ama kapagserbi iti pagilyan. Saan ka kadi nga gawid iti lugar yo? Dahil ta kumapay ti kayat ko nga ibagakin ka. Kayat ka nga ipasyari dyan. Iliwag ko man ni Lola. O may nagtudano na ni Jay. Kalpasan ti panagkaputa iti lugar yo. Agkuyog tanto iti panangiliw ko iti pamilya. Christina, apok. Madipod simbagpit ka. Kasla may kulkulig ka. Pampanunutom ka di tinapanawam at trabahom. Napaot tinay pa ay abakasyon ko, Lola. Maipapas tayo ti agin niliw. Anda pa kariribo ka. Anya day ta. Kaya atin ni Rading, ngagkalay sa kami. Anda kayo matngaminan iti umno nga edad. Dagiti dadakkel ko ti pampanunutek, Lola. Adupay ti arapaap ko, akayat ko nga ipaay kadakwada. No ba ipanggap iti panagsupapak mo kadako ada? Bawatan da kamot nga tapok. May samot na nasipi ni Annabel, kaskan ka. Oh, madamamot ti panag-review ni Isabel. Lola, Mawatan da ka dagiti dadakkel mo. Kayat mo kade at tulungan kayo kiniradeng abakisarita kadakwada. Nasaya man na nakabakasyon ka rading. Kumusta niya destino? Nasayat mo, tata. Nagbaligi kami iti operasyon mi. Ang amada sa magmamanuan ang kalibas. Ay, Christina, nagsaya at lakit ko man no nagdadanon kayo ngagkakabsat. Ngam adamot ni Isabel iti Manila nga agrib-review. Nagasat kayo anaganak. Agpapadan to na sipi dagiti talo a babalasang yun. Day talaunay ti pakaragsakan mi barok. Oray nanumulaan ti panagbiag mi. Papang, Mamang, anda ko maibagami kinirading kada kayo. Anya na ita? Napatagsakit de. Rading, Siya kung ti mangibaga ka dagiti darakkel mo. No apay, asimuro tak diti lugar yun. Nagtulag kami kin Christina nga agkasar kami. Kidawon mi, ti pamalubos yun. Anya, makikasarkan, Christina.